Князь! Мирно! Команда на позицию открытия. Настроен. Уважаемые дети, мы сегодня вот проводим турнир «Молодежь против наркотиков». В этом турнире участвует вот столько детей наших. Comme d'habitude on est calé, comme toujours ça va aller. On te met l'ambiance à gogo, tous ensemble on fait le show. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis, c'est bien faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Молодцы!